Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naimbag nga orasyo amin as nga pada papagayam. Iti nga oras at yung mga ruden nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kadato ti pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumagkablao tinimbag nga oras kada kaya amin as nga pada papagayam. Manipod dito in Nemers Studio, ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City. Kas na kung nakita papagayam, ay nadanggay kami ngumay sumangbay, kadagin na tayo nga pagtengan nyo sa dinungmantiayan nyo. Anyaman teramidan nyo, anyaman nga oras kanal daw, iti ay nga lugar, naragsak ngayon kay panagbuibuya ken panagdinangay. Kas kagangay, kadwa tayo, nagitiga kaming ti Nemers Studio. Ito'y pagtengan-tenga mismo papagayan. May one only Mami Marlene Ruiz, Marilyn Pascual Ruiz, stameten kini Nemi Ruiz Jr. Iti technical kadwa tayo ni Engineer Mario Agbayani. Kaya ito di pagayam nyo, di manong yun Nemi Ruiz. Ito yung aldaw ti Biyernes dito Pilipinas, papagayam, September 29. Padaanan yung ti surat ngayon tayo padayawan nga ibasa, pakasalitaan ngayon tayo manin pakaadawan ti liwliwa, kayan pagsarmingan ti biyag. Ngayon sagbay tayo papagayam, kablaawan tayo dagiti so amin ngag birthday itangal daw, kayan kadagiti masangwanan ngal daw. Kadagiti amin nga birthday tangal daw, happy birthday Ken kastameten. Dagiti birthday kadagiti masangwanan nga daw. Happy birthday to Mrs. Aurora Aurelio. Nakwante sentiment makapagbalikas. Ayan. Happy birthday to Mrs. Aurora Arellano. Ayan. Happy birthday ka Mrs. Aurora Arellano. Dita Darasdas, Sulsuna, Ilocos Norte from Meli Arellano, iti Spain. Ken gasnameten nag-birthday di kitoy? Han. Nakablawan lang. Nag-birthday, itangal daw. Ayun. Sabali pa yung birthday, tangal daw. Noblesa Orsino Manuel, dita Lanay, Hawaii. From Gawiran and Alonso family iti kabungaan. Ay, dati iti pagamblaon ni Siasya. Alawala. Sige. So, Noblesa Orsino Manuel, Lanay, Hawaii. Happy birthday ken ka. Isurat mo, mami. Ken kastameten, kablaw nagapot iti Gawiran and Alonso family iti kabungaan. Kablaw pa'y makablawan na ito ni ko kumpadre Dennis Manuel. Ken dagiti anak da. Ayun. Yan. Sino pa eh? Ito, may surat. Ayun na.
Compadre Dennis Manuel ken ni Tebaruda ni Cyrich UJ Manuel TJ DJ ayan. So happy listening kada kayo nga rod Dennis Manuel ken Tebaruda nga ni Cyrich TJ Manuel. Ken kastamatan kada kiti aming birthday kada kiti masangwanan nga aldaw na naroon na ti bulan ti October papagayam ni Jeneline Guzman Adsuara October 1st. Gemma Adsuara dita ni Jeneline na dita quiet idinto ni Gemma Adsuara into October 2 itamat dita Hong Kong kamsat ni Jeneline. Kastamatan siyempre ni kamsat tayo ni Seni Ruiz Ostiano, October 4. Advance happy birthday, Seni. Ito October 4. Ni Justin Kate Ruiz, October 9. Ano da? Ni Amanda Akdal, October 8. From Daddy and Mommy, Mr. and Mrs. Danny Akdal, iti Canada. Advance happy birthday kay ni Alma Adwara. Yan, Adwara. Ito yung mother ni Jeneline. Alma Adwara si kan kastamatan ni Rema Ruiz Gudo dito sa Tangatan Santaan na Cagayan in October 20. Joan Roque Leon October 21. Roland ni Kayong ni Bayaw Roland Ostiano into October 28. Isuda kada Andre Nathaniel Ruiz ni Kisha Nayumi Ruiz, October 28. Kastamat ng kini Ivan Nicolay Ruiz into October 31st. Kada kay amin nga ag birthday, tangal daw, ken kada kiti masangwanan nga aldaw, ken bulan. Happy birthday nga rod. Sagudan kanta kayo tibay sa kanapintas nga ayo para kada kay amin.
Once again, papagayam, kadagiti ag birthday, tangal daw. Happy birthday. Kani Mrs. Aurora Arellano. Iti Darasdas, Luzon, Ilocos Norte. Ken na digdad daw mapahingan tayo kablawan na iti panang birthday na papagayam. Ni Jeneline Guzman Atsuara. Ito na October 1. Kani Gemma Atsuara. Ito na October 2. Kaya nagdala dumapay nga nag-birthday. Kadagiti masangwanan nga daw. Yan. Once again, gani Mrs. Aurora Arellano, dita Darasdas, Luzon, from Meli Arellano, iti Spain, ni Noblesa Orsino Manuel, dita Lanay, Hawaii, stamiten, kadagiti amin nga dumapay. From Gabiran and Alonso family, di Kabungaan, Lawag City, hi pa kada kumpadre Dennis Manuel, kadagiti Baruna. Yan. Kapagayam, sakbay, iti surat nga tayo padayawon nga ibasa. Muna-unay, kadagiti amin nga nayat unay nga mangtatrabay kada tayo. Thank you kada kayo. Yeah. Kas kani the Philip kani Angel. Yan. Ni Philip kani Angel. Kumagkablaw kada Tata Rico. Stamatan dati kano anak da nga ni Sol. Ayan, from Angel, Kumapkablao. And thank you. Happy viewing. Salamat na kablao tayo. Pagyaman natin ni Jess Madrid and family iti California. Ni Julie Mendoza. Salamat na ni Nelda Salodes. Ni Florendo Barit. Ni kumpadre Nelson Antalan. Thank you. Ni Mila Padua Pascual dita Australia. Thank you, Kenka. And of course, ni Leila Litch dito Toronto, Canada. Kaya nagiti kakabsat na ganda-ganda kang kuha na. Ninanang na. Yan. Ni Florence Kikik Fiesta. Thank you, Florence. Tawag ni Rizal Abukay. Da Arthur. Ni Junalyn Pascual. Ni Alex Asuncion dito Norway. Kumapkablaw kada Kabagis Ilyong. Ni Kabagis Chris dito Lubot West, Lawag City. And of course, ni kumpadre Rogelio Boy. Ni Delia Baldonado. Salamat din kini Bayang Roland, kini Seni Ustiano, dita Canada, datata Julian, kini Nanatinang, da Bayang Abirat Arnel, kini Christine Laguardia dita Australia, and of course ni Tito Mahal, suda kini Madam Amy Collado Ortega Anderson, naking kuko at KPRP, Pinoy Power Radio, dita Honolulu, Hawaii. Kasalamat din kani Ed Lasiste, ni paring Ed Lasiste, ni Manolito Noli Lagua, the Mr. and Mrs. Eddie Domingo, ni Anne Murray. Thank you, Anne Murray. Anne Murray Agunoy. Iti Waipaw, Hawaii. Kumapkablaw kaninanang na ni Nana Mameng dita Kabulaan, Bakaray, Ilocos Norte. Ni paring Vic Ramos dita Chicago, graman kada Susie Agas Coley, ni Andrea Agas Carter, kini Nora Agas McMartin, ni Marlene Nagon, iti Hawaii, graman kini ading na ni Jane Agas, iti San Francisco. Ni Marlene Nagon, kahit nang ipakam mo, kanag iti amin nga taga Hawaii, ngagkasapulin iti pre-need plan, kontakin nyo lang ni Marlene Nagon, at trabaho iti Valley of the Temples. Iti cellphone number 808-221-6590. 808-221-6590. Pangkontakan nyo kini Marlene Nagon at trabaho iti Valley of the Temples. Kasama tayo na kablawan tayo. And thank you kada Dani kani Ana Akdal, ay kani Cora Duronio, graman kada Ron kani Mila Nelson iti Oregon, USA. Ignacio kan Neri Alvior, thank you kan kata kayo. Da Leandro kani Perlita Sagario, Marcel kani Emily Castillo, graman di kita anak da Mikey kani Emery, ni Ariel Estabelio, Albert kani Chuna Kadjente, graman matan kada compadre Canuto kani comadre Maring, daman kani Nita Fermin dita Hawaii, samatan kani John Ray kani Evelyn Lauricio dita California, ni Marilyn Balico, kumapkablaw ka nagiti taga Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte, ni Maria Braceros, salamat ng kini Juicy Arizabal sa Daba Sagario, kini Cory Sagario nga asawa.
Sa antang rutin nga baybaygan, papagayam, dahito yan ti pakasaritaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa. Ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga Carmen, manipo diti San Juan, Ilocosur, Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Sagudahin nga ro ti surat, Dear Manong Nemi, may sakmet karagiti kang kanayon nga agbuybuya ken tungtungeg kada tinapintas sa programa Manong Nemi. Kanawi sakmet nga nagsurat takayat kumit ngay buray dati pakasaritaan tibiyag ko, tibiyag mi. Adimin tupulos malipatan. Manipod iti kinarigat ti panagbiag. Aging ka natunuyan mi ti arapap mi. Babayan ti tulong panangpatgan ni Apo Diyos kadagiti na impasnikan nga ingkam panagkarkararan. Ngam sagbay ti amin kablawan kayo tinimbang orasyo dita Nemers Studio. Salamat. Diyos ti unay tagina iti dayto nga programa Manong Nemi. Tamalaksid gamang dengdeng ka iti bumbu radyo lawag ken kastameten mabuya na kameten iti live iti Facebook. Kat sabi ko man, tanong may basa dito kat may basang tumat iti radyo. Kastoy man Manong Nemi, arugyak dito apakasalitaan. Arapahap ko iti nasaliwanwan kuma abangunin mi nga pamilya. Arapahap ko at ibangunin mi nga pamilya kat nasaliwanwa nakaduwak ti lalaki nakaikariyak akatakta ko nainay iti dayto nga lubong. Ngem natunday day tangarapahap ko Manong Nemi. Taubo na unay nakurapay kami ket nagtrabaho idi akas katulong iti balay wenno maid. Sakbay nga dimteng ni Nelson iti Bianco. Ni Nelson Manong Nemi kat taga-igid ti baybay iti Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur, amay salaeng idi agagangay amanggala. Nagkasar kami kini Wilson kat nagnaed kami ti may salaeng nga abong-abong. Kat nukunak nga agbabawi ak unay no apay nga may salaeng nga agagangay nga mangalap ti nagbaling nga asawa kat dalawang unay. Talo dagiti anak mi. Mariknak unay tirigat Manong Nemi. Agtawan din ti sangapulo ket dua ti nauna nga anak mi kanadradwar na laeng iti elementarya ni Kati. Ket kabo tabuwalasitang meten ni Kati iso ti kaduak Manong Nemi nga aglaba. Umawat kami kadagiti labaan mi napiala nga pamataudan iti gatang mi ti bagas kanda dumapay ka sa pulan. Kaya didita nga bigat Manong Nemi maringgurang kami manen nga aglablaba iti anak ko ni Kati. Adamat di kitigod daway Manong Nemi nga agmulang-lang ti anak ko ket ko nakalakad akuti ka na Kati. Anya ayat ti mulmulang-lang nga makasta ha anak. Ay, sige nang. Tulungan kayo nga gibugsaw. Tilinabaan nyo. Aldaw manin. Agkiraos manin ti tiyan. Buisit ka diti kastoy nga biyag. Kasano ngamin nga saan nga agkiraos ti tiyan nyo. Kitsagay sa talay nga pandisal ti kapetay iti sapa. Nangisaan ka kumaitain ah. Mana nga rod. Awan samot ti isag mo manin. Manin tinagyan ti bagbagasan tayo nanang. Shush, wapoy, abiyag ayata. Kanon to'y ang lumong o tibiyag tayo. Nang, pangalahaan tayo ngorod manin ti bagas nga isahang tayo ti para pangal daw. Tayo manin umutang. No, damay nagpautang ah. Bare nga,
No, ado ti makalapan ni tatang. Kaya ado ti gatang ti bagas nanang. Oh, wala ti amokon. Yung mga sampay ng umanay nga si dahin tayo, di kimpet, di sigay, ni tatang mo nga nagpatnag. Kit no malabaan tayo dito, nalablabaan tayo nang, kit mamagaan, hintay tumanin i-deliver kada Mrs. Simeon. Kit siyempre, adan tumanin na tandan tayo, di adan to igatang tayo manin. Manulaing met, isun tumanin ay gatang to kanin tayo para iti malam. Kinintun bigat, anya manin tilamutin tayo. Oan manong nemi kasta ti masansan nga pagsasaritaan miti inaw na nga anak ko. Kabayatan na pampanunutin mi, no anya manin ti isaang mi, no anyan tumanin ti lamutin mi, no anyan tumanin ti Tapos tanarikat ti panagbiag, mabisbisinan, nadagsan pa ti trabaho. Saan pa'y nakabaylan ti agilgil, no agibugsaw, kanagiti awat nga linabaan manong nemi. Talaga nagrigat. Nakarigat ti panagbiag, manong. Kaya ti anak ko nginauna, manong nemi, marik na namat dahit ang harigat. Sumadno ka, ti kaduak amang pampanunot. Uwan, manong nemi. Nang, hirapin mo tagbugsaw. Yun nang, hirapin ko lata, atag sarita tamit lata. Tapno saan taon nga marik na tibisin kan bannog ta. Oh, ano yaman ang tibagan? No, agsingsingpet kami nga talong agkakamsat. Kan tumulong kami ti trabaho. No, lagid dito na salon at kayo lata kinitatang. Kenta kayo. Kadagbiag tayo. Saan na tayo nga baybayan niya po Diyos ang kaninang? Sabi ko anak ko. Madamag ko man nang. No, ita naggraduara ko ng elementarya. Makapagbasa ka di matlaing iti high school. Nang, please. Ore ka saan ko matinigat tayo ng masapol nga ituloy ko kumatang basa. Kaya't ko ti makapagturpos na nang. Manong name ita sa sino ka di ayati anak, akas kinikati ngay nauna, nga di agarapap, ngagtultuloy ngagbasa. Yung nakasta nga larigak manong name, kas larigat pa yun, hanggang mala, sumrek to ang agbasa ti high school, baka agpatinggalang ti high school. Iri sumangpet, ti asawak manong name, nga nagkapo iti baybay, nga napanagsangat, makapungtutak. Mabisina ka makapungtot, sakit na dyan malin, tinaalan na. Kahit asino kumatisaan nga kungat. Baglagid din naman nakaawat ti asawak to ore niya ibagbaga kahit napakumbabalat ta makisarasarita. Dito ka dilayang manin tinakalapam, Wilson? Nyorod, bakit? Kahit isumit ti kimpet ti sigay ko. Oh! Di pa yung umanay nga si datayo. Paggalante nga rin manin ti may isa nga pamigat tayo alaman. Nagtumarin, umutang ka na tatang kininanang. Tigo naman kit di ka talaga nga malas ka. Carmen, si Kalite Castillo, mangalap dito yung lugar tayo. Dagiti na dumarita, tunggal mapandag kalap, kat ado isang pandang makalapan da. Malas ka hindi ka talaga. Uwan, manong nemi, saan ko mapupuutan na kiti kakasakit nga ibagak iti asawa. Yung naanos ki diti asawa ket kunana. Carmen, gagangay lang nga sigay ti pagkalap ko. Pangalak ko mga rutina pintas, kanatidog ko mga sigay, o matigatan ko. Kaya nagdada duma, moderno ti pagkalap da, kompleto da. At dabang ka di motor da, makapanda ti ada yung agkalap. Maawatan na kuma. Daki-daki dito ulit-ulitem ng ibagbaga. Kahit agaliptag ka, agsalukag ka, ipamuspusam ti amin, inka makikuyog ka nagit agdandanamita, kunakken ka, hindi mo matkayat. Diyak kaya tili ka la pagkalap, bakit? Dula amin nga style mo. Mukla ko mga kasto, iti pagpanagan, ti biyag ko iti danam, Wilson.
At ayaw ko mga sikat niya kaasawaan. Nasakit man para ti asawak na kitang ibagbagak manong nemi ngimawan ti maure ko mapanagpungtot na. Wano panagura na kanya. No di ka nagpaspasensya at umudawat di pamakawan. Ako nana. Pasensyakan Carmen. Yung kastoy lang ti maipay ko king kamyag. Yung sa nga bale. An-anos lang. At ang tumitla ibunga dagito nga panagan-anos tayo. Saan na tayo nga baybayan ni Apo Diyos? Uwen manong name ti pagsayatan na kat talaga nga nakaasawak ti kas kini Wilson. Nga oraan niya ti bagbagak nga magkakasakit kumakat naanos lang ta. Kan ganayon nga magbaga nga saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Kaditi may sagun daway masideg ni Kati kanya kat kunana. Nang nalina yan dyan na po'y. Kan naling takpayan di jay ikan nga nakalapan ni tatang. Nga tayo banding dikit adim. Namangan tayo latan. Mamangan kilatan mo muna kilatan. Dandali ko may salapay amin dikit ilinabanta. Ni tatang mo ayan na. Hanay ko nang mapaspasama kayong kakati ha? Anat na sakit? Ganas na ito nuadag sakit pangalaan tayo man. Sakit lang ti tiyanda ito nang inakumagumatang ti agas ko dito istorang met ti korta kan siguradong sanda kahit tagpautang nga nagamin kingkin na mo tagsakit ti tiyam mo nga kandak man ti gatang ko ti agas ti nasakit ti tiyang ko talaga lalala da 20 pesos kong iduldurin ko ti pitakak amo no sa danyo ti jakpain mabalbalikas ti bagbagak kasto nga biyagaya amo no sa danyo tayan ti pitakak iti basit nga altar alain ka lain tayo sa gatang mo ti agas walag kutikan dikat kasta nga apaw na yan Nagtungpal nga rod ti anak ko manong name kaya pag-iso nga naisalaper ko hindi kiti linabaan mi. Hindi umasadag manin. Anang katamanin ti bagana eh. Nang? Ano manin dada? Naling ti chamon. Laingin. Nangan kami pa yun kada kiti kakamsat ko. Itatang mo nga rod. Ito dyan likod. Alala. Agidang kam to nga mangan. Nang? Itay mapangkuwalain ti 20 pesos jay pita kayo da nakitak nga ladawan ti may nga maladaga da ito ni ay nakibiyangan ano mutoy nang asino da ito nga maladaga tula amin nga saang mat nga siyak da ito hindi maladaga ako aping iwalwalit yun da ito nga picture pinalutput nak ni Kati no asino ti maladaga nga adday ti picture manong name. Ngayon inong taklaing isuna tapno sardengan na. Ngayon bagak nga di napakibiyangan day dyan nga ladawan at ngamin palimed ko iti napalabas manong name. At napalimed ko iti napalabas nga awan ti tured ko nga nagpudno iti asawak sakbay nga nagkasar kami. No payat damat na kiti kong daway nga rugyak ko matagpudno keng kuwana. Ngayon saan ko maituloy tagpudno gapo nga rodta mapukaw ti tured ko. Nagtuloy nga rod panagrigat ti panagbiag mi manong nemi ngayon ket di mo pulos malipatan kagkarkararag kini Apo Diyos. Nang runa manong nemi no sakbay nga maturog kami nga sang kamamilya. Dahito ay manong nemi iti na idoktrina kada kami. Ti managkararang. Ti samya pulos nga panakalipat kani Apo Diyos. Tara ito ti kang kanayon nga bagbaga ti asawak. Nga saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Nga dumteng to apat gan natin niya manakiddawan makengkuana. Kat mas may nga padre ti pamilya manong nemi na kami
nga sang kapamilya. Ti asawak, siya kanitalo nga nakmi. Agdadanggay kami manong nemi nga karkararag sakbay amaturog kami. Babayan ti panangidaulo ni Wilson nga asawa kakunan. Tapno, may ikari kami Diyos ko. Ngagkidaw ti panarabayo kada kami. Idi anyaman na kidawan mi. Umuna-una yung pakawanin nyo kuma. Dagi di basbasol mi. Kanagyaman kami met itigmalmalem nga panang tarabayo kada kami. Kat sabay ko ma Diyos ko. Tatarabayan da kami tiday ito ngagpatnag. Kat makariing kamto nga si salon at intun bigat. Ipaayo ko ma Diyos ko dagiti inaldaw kasapulan ti bagi ken ti kararuami. Ken kas iti kan kanayon mi akid kidawin kada kayo. Aglupos ko mameten ti biyag mi. Please. Daytoy abong-abong mi marmarpo ogen Diyos ko. Papintasin nyo kuma. Ikanda kami kuma itigasgasat tapno masenso ti biyag mi. Kan sigurado kuma nga maikpayan mi tinaranyag masakbayan dagiti talong anak mi. Pagpangasiyo Diyos ko. Tapat ganyo kumadag ito'y nga araraw mi kada kayo. Nga amin di kito'y agraman di kinisan min nga may baga kada kayo. Kidawan mi babayan tinakan ti mugbugtong anak yo. Nga ni Kristo Jesus akang kanayo ng mga salsalakan kada kami. Amen. Kalpasan tureta panagkarkararag mi manunay mi panangidaulo ti asawa. Nayamas ton ti turog di talungan nak mi. Kastan tungutan ti asawa. Yung siyak manunay mi. Alaalyain nak tinapalabas sa anak ang makaturturo. Papagayam anya nga ta napalabas nga magbaga ni Carmen nga mga alya kang kuwana. Umasanso nga tatibiyag da. Padaanan nyo papagayam, hindi ito itultuloy nga ibasa dati pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Carmen. Ngayon sakmay data papagayam, hintay man na acknowledge di kiti dumdungeg ka nagbuibuya ka na tayo. Hindi da ito yung gundaway papagayam. Iti programa tayo, Dear Manong Nemi. Dito'y Nemar's Studio. Thank you kini Annabel Orsino, Robert Manuel, hi to Uncle Saro and family talingaan ko na. Uy, Uncle Saro, Robert Manuel, talingaan. Yung Jeneline Guzman, Adsuara, thank you Jeneline, kinablawan na kaitay na yati advance happy birthday. Ni Virgie Maranan Umawid, anin tatabay kabasog. Kablawan na kano nagigayam na kin pamilya ni tapasukin. Nora Jones, iti Lawag City. Ethel Kabansag Arcibal, iti LA. Edita Agustin, thank you Edita. Cristina Domingo Andres Balicoco, happy birthday to Errol Domingo on October 3. J.R. Subak, stamatan kini Edwin Onofre Braceros na Bukbok. Hi, bayaw. Mayo Edwin, thank you for viewing. Ronaldin Domingo, Nora Nagtalon Pacifico, Yuli Manzano. Kaya stamatan kini once again ni Omna Molina, happy birthday. Natay manugang ko kunana ni George Rosete edita Dubai. Nasdamatan kini Lily Vides Bringas di Hong Kong, Rita Ulbap, Daisy Solmerin Antonio di Hawaii, Evelyn Tarampi, ini manugang tayo ni J. Antonia Gawiran. Hello J. Nasdamatan kini Alcodal Leonor Wonulianyo, Alcodal Lianyo di Tawai Pau Hawaii, Wilson Carlos, Rene Lagura, happy birthday kano kini Ross Guillermo Lagura
iti pa nag-birthday na itangal daw. Happy birthday kang ka Rose. Rose Guillermo Lagura. Ayan. Birthday na itangal daw. Sang-sangpat na dito Hawaii. Uy, aloha. From your dad, Rene, and Mama Lilet. Di kita papagayam, di kita hintay kinablaawan. Ano ko, kamuslaawan tayo pa ay. Yeah. Di kita na dumanto pa yung pangablaaw kan kastamatan pa nang-acknowledge kada kayong agbibuya. So, dito sa rono tayo papagayam. Luad naman di kita saan tayong maibasa, ma-acknowledge. Dito ti paspas papagayam ti computer nga agpangato ka na kita i-comment. So nga, naghamat onay na paspas na ito para isurat tayo. So nga, pasensya langin. Marbaring nung agtultulutin kay panagmuya, kat ma-acknowledge kay tumatla. Amin nga nagkaadong agbibuya. Inagaro din ituloy nga ibasa amuen no anya ti palimed ti biyag ni Carmen ken no kasano nga umasenso ti biyag da. Ken patgan nga ta ni Apo Diyos ti araraw da. Inagaro din ituloy papagayam nga amuen ti tuloy dito nga pakasaritahan ni Carmen iti barangay Sawang San Juan Ilocosur, Philippines. Manong name na imas ton titurog dagiti anak ko ngem siya balikid akto balikid dinagpaturugan tinapalabas ken ti kasasaad mi ti panagbiag anak karigrigat manong name ket no kasta balikid ak madalapos kunto ti asawa ket makariing ket no makariing kunana di ka di makaturog manen Carmen. Balikid kala balikid, madalapos nak, masingam ti turog ko. Pampanunutek lahin ti kasasahad tayo, Wilson. Kinuha niyaman di kiti, pakabauts basulak ken ka. Pakawanin nak. Ano ako man pakabasulam kanya. Di kiti pa naglablabas ko. At di kiti gundaway nga, mapagsawsawan ka. So, pakawanin ak no ka. Awan kanyak na ijay si Kamit. Ipat-patig ka, Carmen. Siya pag-edit at pagpakawan ka, siyempre. Ikabatasan ko may pahit sapsapulam nga ragsak kan na maitibiyag. Mawatan ka. Ngayon, aglablabesak no na duma. Nagroon ako sa nga makaungetak. May bagak na kiti pakasaktam. Sorry ha. Maawatan ka kung nakmet. Si Carmen. Ano kami ti pampanunutem? Malaglagip ko tinapalabas. Carmen, ada ka di maitulong ka na tayo tinapalabas. Kan may sa Carmen, tinapud nung ayat, ket awan ti pateg tinaglabas. Sangwan ti kidi ti masakbayan, ti isutirang tay, ti pagtungpalan. Iti dayta nga nangagkong imbaga ti asawak manong name immisama. Kasla kanta dayta Uwin, kanta. Kanta? Humot? Man, kanta. Uwan manong nemi pilitek ti asawak nga mangkanta itimbagan. Surrender dito. Ala na, kantae mo na. Ti ana. Dito imbaga. Hindi ka mo kanta. No saan ka kanta, di ka pa iskuren. Sikawin. Sige ba dasek? Kasunod tayo na yan. Tinapud no nga ayat, awan patig tinaglabas. Sangwan tayo ti masakbayan, tayo sutirang tayo ti pagtungpalan. Ala, ikantam maturog kan. Baka ring digit anak ta.
Nagkanta ka din na oras. Ngayon ko na naman nung naming alipatit ka nun tinaglabas. Ngayon nukas pagarigan ka no, no makatulong dahil ta, para iti masakbayan, rumbeng ka noon nga lagipek. Diya ka mo manong naming no kasano nga agpudno akiti asawak. Awan di tured ko agpudno manong naming. Carmen, maturog tayo. Sige. Kita ulitek. Sa mong panpanutan pa naglabas, lipatan mo. Ngayon no kas pagarigan ta makatulong para iti masakbayan. Rumbeng laeng nga. Lagi pa kaya nagsadiwa. Sumadiwa. Ngayon, rabihin. Maturog tayo. Good night. Good night, Wilson. Ngayon talaga nga sa anak ka makaturog manong nemi. Kahit ko kumantagpudno kayong kuha na itay, noan niya tinapalabas ko, ang manin na ituloy. Diya ka mo manong nemi, noan niya ngamin turumbeng aramitan na kanyak, iti kanito ngamamuan na. Ngamin tiladawan nga nakita ni Cathy nga inaunang anak ko kini Wilson. Kaday jaytiin inaunang anak ko ngam ni Cathy. Ni Junior. Kumusta nga taitan ni Junior? Edi may isang aldaw, manong nemi, nga panaggapok, nga panangi-deliver ko, karagitili na ba ami. Kastaon iti kiktot ko, iti kastaon iti taray ni Cathy, nga mangsabat kanya. Yapi nga ta. Dagatawang dagas ka napasamak. Yapi nga ta. Kinunkunak manong nemi. Nakastaon lang aruden ti al-al na, taray pa lang nga taray. Wine. Edi kasi dyan nga jar naman nung name pag-amok nga da emergency nga umay na ibaga isabat ka niya. Nanang, alistuam. Taapay. Ha? Ada ka nida kasi napasama ka, Cathy? Ada agur-uray kayang ka sa balay. Oh, ada sa nga ili tayo. Nakakutse. Ag-asawa kay na ada guwapo nga baritong anak da. Nakakutse? Agasawa ken barito nga guwapong anak da ko naman anak. Nang, umay ka na. Kinitepay lang ororahin da ka. Pati nga min ni tatang kitawan. Umay ka na. Diyos ko. Nila ito nagparparik na kanyak. Sabay kumata na ito yung tururayan mi nga mangted ka na kami ti. Gasgasat mi. Sabay kumata. Kasla sa anak ka mamati manunemi idi mabigbig ko dagiti agasawa nga nagpaayak idi akas katulong sa jay lawag. Uwet. Nga kaduha dati gwapo nga barito at akkel ti pamatik nga iso ti inauna nga anak ko. Tumtumrem dagiti luwak manunemi. Nga simango ka na kwada. Diya ka muna niya, ti kay papanan. Dayta nga tumrem nga luwa. Sir, ma'am, pasensya kayo ta. Kastoy lang ti kinanumumi. Sanda kayo nga mapastrik na taunag kabutan eh. Abong-abong lang ti balay mi. Carmen, isungin may kami tapno iamamukang kati kaduami. Iso ni John. Joniho,
ni Carmen. Tipudno ay naman. Hindi na nangig ko manong naming imbaga ni Sir. Ti amok idi nga lalaki. Adadan ti panagsangit ko, sangit ni ragsak. Kat kinunan. Diyos ko, agamanak ka na kayo. Magkitak matlayangan ti naunang anak ko. Dakil kan, June, anak. Nagtimek ni June manong name kat kinunana na makitkitak met atum tumrem di kitiluanan. Impudno da papaki ni mama kanyak. Nga, saan nga isuda ti pudno nga naganak kanyak? Nagtulagan mi ngamin iti asawa, Carmen. Inton pangaradwar ni John iti high school ket isunton ti panangipudno mi ti pudno a kinatao na. Iso nga imay kami tatarigagayan na ti umay mangkita ken ka. Kahit nakamakita si ka pudno nga inana. Parang nimi. Imas na kanyak ni John ket dito'y kong langig ako nanang. Anak. Ket inarakop nak tinaunang anak ko manong name. Nanang ko. Jun anak ko. Pagawalan lang ko, ma. Noong nakamasulak ng tinaramit ko. Ngayon paadap ka, kadasar kini ma'am. Ngayon suda ini ti amok. Na nagpaayak ini ang katulong na. Awan ti basol yun na. Amok nga may nanak. Nga di ka maipayan, tinaran niya nga masagbayan. Ininto tayo suda. Awan anak na. Kanisuda ti makaitan kang katinaran niya nga masagbayan. Amo ti Diyos nga impatag ka. Kandi ka pulos linipat anak. At kanyak tiladawam. Ini maladag ka kapailaing. Ngayon ti makalaglagi pagkangkat. Uwain marong nemi. Ingkarigatak ni lolawag iti anak ko. Nuapay ng paadap ko isuna. Ingkarigatak imbaga kayang kuwana nga jak pulos linipat. Tada nga rodya ladawan na iti maladaga. Nga pakalaglagi pagkangkuwana. Naging ka sa bahali ti saludsud ti anak ko. Nanang, nuta kaya ti pudno nga inak. Asinungor ti pudno nga amak. Ha? Kaya't kumat nga mamuan nga ken makita na sino ti pudno nga tatang ko, nanang. Dito'y manong nemi ngembagak kang kuana. Noan niya ti kinapudno no mampaimbagak idi kada ser ka ni ma'am no kasano ti mao di June iti tiyan ko. Magamin kang kuana ti amin, Carmen. Kahit na siguro nga si kamit lang mismo o ti pakangigan na. Noon niya talaga ti kinapudno. June anak. Ada ka palang idi iti tiyan ko. Idi matay ti pudno nga, ma'am. Nagkarelasyon kami, nakalipat kami, kat si katibunga ti anayat mi.
Nga di mapangko ko maibagak nga masikugak. Natay madgaya men ti amam. Nadanon ko ni Sula nakamansaya kiti balayda. Tana aksidente. May salayang hindi nga tricycle driver. Ulitek anak. Luan yaman tinakabasulak. Kinuan yaman tinagkurkurangak ken ka. Makawanan na kuma. Imulitek. Impateg ka. Kendi kan tupulos malipatan, anak. Kalpasan day tamaron na may nagpakawanak iti asawak ani Wilson. Nga dahito kumanti kayat ko nga ipudno ken kuha na idi pailaing ngayon saan ko nga may tultuloy. Pakawanan na, Nelson. Mapakawanak ka di. Awan ti basol mo, Carmen. Diyak ka di mat ko na ka. Agasla di kanta ako nam. Tinapudno nga ayat, kat awan pateg, tinaglapas. Agaman na. Ngam takkel ti may tulong tinapalabas, Wilson. Gapata nagkari ni John. Ti anak ko, nga tulungan na tayo. Iso na ti mamagbalbalo ti biyag tayo. Iso na ti mamaglupos ka na tayo. Kasta una ti ragsak dagiti anak ko nang naruna kini Kati nga inauna nga anak mi kini Wilson nga adyan ni June manong name. Inipudnok kadakwada tinagsaritaan mi. Wen, ti kari ni June ken dagiti naganak wano nangadap ken kuana. Natulungan da kami. Pudno ka di, nanang. Sanga sa timang sungbat iti data, anak. Nadikit da sir, kanimanong mo. Noan yaman tikid dawen nyo kada kami, iti anak mi. Iti kapsat yo, matungpal, api kidingasan. Nagtimek ni June manong nemikit kinunan. Umuna nga baliwan tayo ti balayo, Kati. Santon nga abong-abong. Sementadon ton, ken kompleto telekamen. Wow! Gaman kami, Kuya June. Ken, may tuloy kong tumatlayan ti panagbasak. Aging kang agturpusak ti kayat kong agbalinak nga nurse. Magbalinak ton nga nurse. Tulungan na, Kuya. Wait, tulungan kayo. Aging kang nagtimak pa ni Sir manong naming at kinunana. Ikami ni tatang yu itigatang na iti moderno nga pagkalap na. Wow! Danto pa yun, bangka di mo termi. Sir, makadayon to ni tatang ko nga mapanagkalap kat adun to ti makalapan na. Yan, ikami mat ni nanang yu iti puunan na nga ag negosyo. Mangipasdek to iti grocerya na iti iti baybay. Nga dito ti pagkatangan dagiti adu nga mangalap. Kan dagiti bumarangay. Wow! Agyamang kami, sir. Ken Kuya. And thank you, Lord. Pinatgan nyo dagiti araraw mi ka na kayo. Thank you, Lord. Wide marunemi digita dagiti ingkari. Dagiti dati nga amok. Kanti na unang anak ko manong nemi. Kaya di tagpakadadan manong nemi idagsarita kami manen iti anak ko nga inauna. Ingkamin, nanang. Nagsublikam to manen. Nanguro na kanya. Tao may kayo to sarasarong karan.
Agyaman na ka na. Agyaman kami ka na kayo. Orayan nyo nga tong palin mi kada papaki ni mama. Dagiti karimi. Agigadan to amin nga itad mi. May patakder tinapintas kanalagdang balay mi. Agraman tumatenti grocery nga negosyo. O nang magatang tumatindi kiti na inlista ni tatang nga magatang nga kasapulan na tapno maadan ti moderno nga pagkalap. Ken, babayin ka na kita nga pagsapulan nyo. Saan yun ton nga parikot ti masakbayan na giti talo nga kakabsat ko. Nakairot ti panagin narakop mi iti inaunang anak ko manunin. Ket di mabubus tinagpanagyaman kadakwada. Maglagid din manunin mi talakasaysaya at dagiti lang ibatyak ng paadapak keng kuwana. Kan sana pulos nga mabubus ti panagyamam iti Dios. Tapinatgan na manunin mi dagiti kang kanayon mi nga idaw-dawat keng kuwana. Gusto na iti kang kanayon nga bagbaga ti asawak nga saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Aging kakadagitoy manong nemi kada pay laeng tiladawan ni June idi maladaga pay laeng. Nga ore no adun digiti sabali nga pakalaglagipak iti napalabas. Ngem salata mapukaw da ito nga ladawan. Nga isu manong nemi ti pakalaglagipak tinalidem nga napalabas ko nga da ita nga napalabas ket isu. Ti poon ken gapuno apay arimang ay ti biyag. Kan malaglagip ko lata na ti bagbaga ti asawak nga saan nga napatig tinapalabas ti masakbayan ti importante para yung nga iso tirang tay ti pagtungpalan. Kaday di abong-abong manong nemi pimintas limagda nga ison manong nemi iti pangipampanpanan ni Wilson kadag iti gamit ng agkalap. Ket ti balay mi kompleto nga likamen manong nemi. Hasta meten tinepasod nga negosyo iti iti baybay. Agrama meten iti moderno nga gamit ti asawak iti panagkalap na. Manong nemi. No bumasyar ka dito ayan mi sa lutsudim lang ti Carmen amamutak. Kabuta saan nga may laksid kadag iti kabaranggayan mi, daytoy nga napalabas ko ken pakasalitaan. Nga gabuti anak ko manong name iti kinabalasan ko. Isuti nang itunda kada kami iti napinta sa biyag. Nga iso ita tiya. Patsat sa dagan mitapno, may kan mitinaranyag masakbayan di kita anak mi. Ken, makatulong kami kadag iti padamay nga tao na naruna kadag iti kasapulan iti tulong. Dito nga ro, ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan, ti biyag ko, ti biyag mi, adi minto pulos malipatan. Manong name. Kadagyaman ako unay, iting ka pa nang ibasa, iti dito yung programa, Dear Manong Nemi, kat namnamahik unay nga may basa mat dito'y, iti programa nga kahapon lamang. Kin kida work, nga di pa'y programa nga ipuon ko ngay rugi, Manong Nemi, di Hawaii, may basan to kumapay. Kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal ken liwliwa ang pagsarmingan ti biyag kanaginipadak nga nagbuya ken dimngeg. More power to your program, Manong Nemi, and God bless. Tuy nga rodagyaman nga pagaya mo, Carmen, iti San Juan, unong barangay Sawang San Juan, Ilocosur.
Mabagayam nang ganyo nga rod, ti para kabuklan, ti pa nakaibasa, ti pagkasalitaan, ti pagayam tayo, nga Carmen. Kat sabi ko, mapagayam, ta nagbalin nga liwliwa, ken ulidan, dito nga pakasalitaan, para kada tayo nga dimgag, ken nagbuya. Sakbay nga pipinakada, thank you, and acknowledge tayo, rin dumapay nga nagbibuya kada tayo, ni Hilarion Ramos, Edi Sarat, Rolly Lupe, Jonelyn Pascual. Hi, Jonelyn, kumusta kay kina Arthur? Ni Soniga Cheche, ay ni Christine Laguardia, get well soon, Christine. Get well soon, sister, from your brothers and sisters dito sa Pilipinas. Stamatan ka ni Reyma Tagatak Marcos, Michelle Casil Badua, iti Canada, Eden Carmen Valdez, Menci de la Cruz, Juicy Natividad Asido, Lilia Sonajo Bunos, iti Hawaii, ni Lourdes Fontanilla, Dina Rumbawa, gramad ka ni Romel Cabrida. Sa balibay ni Mildred Barcelona, B. Dagdagan, Isabel Galasinao, tama. Isabel Galasinao, iti Eva Beach sa Hawaii. Benji Santos Bolibol, iti Eva Beach. Evelyn RM, stamatan kinilain na Carnate Cadiente. Errol Domingo, Lenny Malinay Hernando, iti Hong Kong. Diane Chasia Madayag. Ni Jess Madrid, thank you Jess Madrid. Graman ka ni Merly Mina, ni Gina Padilla Kalimlim, Jeneline Mables Rochina, ka ni Nancy Lagaspi Lianio, Linko, agraman ka ni Hensi Noses. Kasapay ka ni Ann Lupit Arid, Ami Jacqueline Carlos, Jovita Lydia Reduca Sales iti Hawaii, ni Mildred Mawirat Cariaga, Richard Dean Agbayani Bisaya, Rosbelia Miguel, Melanie Rosqueta, Elizabeth Saburdo, tama ba? Elizabeth Saburdo Racadio, Jinky Estumin Yadaw, Antonio Tarampi de Hawaii, Ray Winston Kathleen Platino, Joey Albano iti California, Mariel Dwayne, stamatan kini Ruben Madrid, Kamit Kalumpit Rose Ann, happy birthday to Lester Chan. Magayam mi di kita intay kinablawan. Once again, happy birthday to Noblesa Orsina Gungab Espirito, Maribel Augusto 19, Marilyn Andres, Emily Kamit Nicolas, Carlina Damo Edita Oregon, USA, ni Vanji Bayudang Navarro, Lynn Cahigal, Mir Felipe, stamatan kini Maxi Andrada, agramameten kini Christopher Cabel. Babagayan, pumakada kam garuden. May tinagang garud, nagiti nag-serbi ka na kayo. Yan. Kumusta kayo? Ken sabi ko tada kayo tumanin ito ni bigat. Laglagi pa nyo, alatsutso, itibigat, naging kangamalpas dito yung Pilipinas. Manipod, dito ay Nemers Studio. Dito yung Barangay 31, Talingaan, Lawag City, Sitio Lubot West, Lawag City. Kinadwa tayo, iti controls ni Engineer Mario Agbayani. Stamitan kinadwa tayo nga nagserbi, my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, kastamatan kini Nemi Ruiz Jr. At ito pag-aayam yun, ni Manong yun, Nemi Ruiz. Nagimatbatin, tinimbag nga oras ka na kaya amin, nasa nga pada. Dear Manong Nemi, umayat ken ka at sumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyay
Kain dagiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman. Iti agdama ken mapasamak